pun ba beraja ke buat setinggi ku apa yang kan berarti mentah layak saus ni jingki jumpa ardan di nakleng kaseng kan lek kumno nang isakmat Nakaliang jong ka senghi tung ka kumangilapan bet untuk sedang kani ketika next step jong ka jingya kun ka jongi mo de nakaliang ka jongi hi ku play so nakaliang jong president iba aran laom hi ba indung ternandian mo ketika jingi ki kalong bakat pak sarkar keempat tre ban khot banyak keren habis dia bagi isu jong ka reservation policy nakaliang ka jongi keempat ka jingi ki kanya syafran bet Piko me kan kendia hal kata kejikran jong wei minister jong ne ka sarkar jela wong ba ka pi kalong ku ba pen aiding na pen plo pen ki ke kejik pensai jong pi ke kejik nak leng jong pi halo kejing kawang keti u minister rakam education minister mo disan sa oh ya kampat ni pada so lada ka jingkran ke jung ong bakan pen plu mo kumo ika ka ba pakla marngi na tu sedang ni ka jingya kun ke jongi nam tagi ni kimat kam tam le ba le ka reservation policy ilalong ila kran shai ba ka jingya kun ke jongi kam dai ban kini ya ka hok jong ki wei ba ka jingi kun ke jongi ru kalong halor ba em kwa ba ki wei ke sempat ya ka hok ke jongi nakaliang jongi ilom dai bangile persya ekonomi nu jak benrio ndrei ni ngele nakam ta ka jing bha jong ki kun ti ke jongi mar ku bangi kertiang dia na dia ba reservation policy kam dai ki isu ka bangi kerentang mentah antrai na tu kipor ki banga kadai ku samla tu kipor ma puli na tu kipor ru don ke jing keren abi dia ba kam tam bat ki kun samla ke juni laki long bawa kam wat jam la kalong abi dia ba ke jing puli bar kani ka jing ka bangi mat mentah kadai ka bala sa teng sam kuit li kisnem ngajuang ini ka wei